clear tu le ngai thatu te zir top ni chibai le vek u le ka channel te mi lo ngai lut sak thin na view po kan thanem chho zela tin comment section lam te po han clear ila channel dang trend khat kan soi sel na lam ni lem lovin chung vela te chunin comment ngei om tak tak ang chi hi atam thin na ka channel min view sak tu comment thin te trong kam moi lo kan han tiang chi kha awm lem lova chu wang chon abul tran nan in chunga lom thu ka soi tak meu ane tun tuma chun ni zan in khe result soi tur awm lem lova chu wang chal football thu leng atang hian tran ngal pop mai donang o tun trum chu abul tran nang Cristiano Ronaldo hi mangdon ta ila Portuguese forward Cristiano Ronaldo hi footballer zin konga goal zel ko samthum paret akhung ti kan hretlang anga hemi chungchanga anzon hi Cristiano Ronaldo chon ron changin goal sangkhat ka khung tling ani point kalom hle anga ka khung tling lo ani poin football history goal khung thei te hriat kan reng to don na goal khung tamber kan ni to rengin ka ring ani chu wang chung kalom ma goal khung tam ringot ero ka matchop ani lem lova an nasar team no tin na chanpui hi ka thil tum chu ani chu wang chung season third lo tura goal khung tei chu poimo thoma se team champion pui hi ka thil tum chu ani don na ka ti hlotlin nge po ka ring ti hin asoi Alejandro Garnacho point to thar aron neya Argentine forward to na United team tana khelmek Garnacho hi Chelsea nen soizom anni chunzom le tatlat mai ni zan lama khan English news ten antarlan danin Alejandro Garnacho hi Chelsea lam chonin transfer kongka in hongme ka senglu antum zinga alien tham ani thu antar lang ni in alanga United team in ashal anphal thu an saito Argentine forward hi Chelsea lama kan mu mai arinom Chelsea lam pohian an striker Nicholas Jackson cho chuatir tumin tran an lave mek ni in alanga United team lamin senglu antum thu an lo sei ve to buka in thleng kwal dan an ngai to mai tepo arinom Newcastle United striker Alexander Isak point ni jang khan borok aron nei hat maya aborok nei hi ama du tu te tan thulo mom tak ni tur anne ni zan zantir lama khan Newcastle United chon pre-season tour an nei turatan an squad an puanga heta hian Alexander Isak hi atel lava atira liam anei wangnin an han soya an thup moi thiam angreng hle amai ro chu zantira liam wanga tura kan lotia an soi hi zanrei lama ero thu thar aron neya tlap ho tu te hna chuadil na athelu thu Fabrizio Romano chon aron tar langa David Ornstein point hemi chungchang hi atar lang ve bok hetiang ani taka chuan Swedish striker Alexander Isak hi achuang ngei arin oma Newcastle United lampo hian chuatir antum mai arin hom kan hriat lan ang khan tun din huna Isak hi Liverpool in senglu tumin tran an lameka zanlai lama phei chonin Chelsea lampo an ronin rol vele tonin antar lang nge Cameroon football lam point tun na ya borok aron nei hat mai ani kha hemi chungchang hi tun na ya cybercrime kan han tiang chi te po ani theina chen aum theyo me Cameroon ram team no tling taka kai hroi mek tu Mark Berson tun na ya khan Cameroon manager ani na tanga aban na thu email mangin Cameroon Football Association ne na athe luta Cameroon Football Association lampo hian hei hi lopom sakin an ban thu an sei vai ngalta ani kha amai ro chu hun rei lo te nuwa Mark Berson hemi chungchang hen alom lo thu aron soya Cameroon Football Association lamin engma zo chiang lawa aban na thu an lo pom chumak ati thu asoi hei hi achan ber chu Mark Berson ban na hi engtiklai main athe lut lawa a email hi an lo hek sak ni tur anne hemi wang hianin ban na thu hi a email hek tu hianin Cameroon Football Association hena hen avathe lut mak maya ama thu ni me lovin a email hek tu hian ban na alova the lut tin ani chu hemi chungchanga hian Cameroon Football Association le members te po hi anin betowa anin roi thale tin ani ber mai kumsang ni somni pali April thla khan bersen Cameroon team hi ain kol trana game som pani kai hroi toin tlompui ala nei mi lawa akai hroi tha angring hle chuti rolin hlo chungchanga ero an buai mek ni in alanga hetiang kara hian a email hek tu hian ban na thu alova thelu sak mak tin ani chu
Manchester United lampoin ni zan lama khan Jacobs benin atarlan dana Oli Watkins su senglu antum nge ni hin alanga aman atan pau million samruk the chu antum thu an soi ni hin alang tatlat mai chuti rualin ni zan lama ve khan gol lamin atarlan dana chuan Oli Watkins mana United in pau million samruk an the chu hi Villa lam chon an hnol thu an puang ni hin alanga Watkins tu zorlai ani lo thu an soi ni in alang bok chuti rolin United team lam hen tu hnai amorim chuan English Premier League hrachiang sa striker an mel mek thu alo soi towa Watkins si an dor tak tak te point arinom chho tran ta le Time Sport lamin atardan dana transfer kongka in homeka Liverpool in Hugo Ekitike an senglu ma khan United le Newcastle United te chun an dor ngei thu Times lam hen an ron tar langa chuti rolin Ekitike hen Liverpool team bak zom adu lo thuin achanga anin dorna hi akal tuang zui ta lo anni transfer kongka in hongmeka kan hriatang khan Friends forward Hugo Ekitike hi alak angreng khop maya du tu po anei thahnem hle ani kha adu zinga United le Newcastle United po an lo tel nge ya ma se Liverpool zom adu wangin club dang te hi chu athnol ta anni English Premier League club te tana thulo mom takni turin nisan lama khan Benjamin Sesko manchulu RB Leipzig lamchon antitla niam tador maya Euro maktadoi zatrain Euro maktadoi samsari anti niam thu anpuang hetiang ani ta chon Sesko du tu te tan hei hi thulo mom takni tur ania United team lampo an phur hle ni hin an soibok chuti rolin news rin tla tak Fabrizio Romano atardan dana chuan Benjamin Sesko hi Newcastle United lama akal arinom tathunga nizan lama khan Frabe hian atarlan dana indoor na po an kalpui tran ngala aman anti tlom rual hianin Newcastle United hian Benjamin Sesko hi andor ngal vat niin atarlang Fabrizio Romano atarlan meu chuan thildik ni turangai anni United ta nilovin Newcastle United lama akal mai arinom Al Nassr team en kolmek to George Jesus point to thar aron neya Cristiano Ronaldo chungchanga an soidan chu thil diktok lo ani thu asoi George Jesus chuan he team ken gol tran tera Ronaldo hi ka fak vewa a that thu le en ton tlak ani thu te po ka soi ani mitam takin Ronaldo hi he tlapa nei tu ni na anei to awangin katlon ni te point an soi thina hei hi thu diktok lo ani Ronaldo thatje chu tun ma tang point kalo soi to thina ama ken kol thei hi katan chan choi moina ania he ti ma po mi tangkai tak alani don ti hi ka chiang hle ani football piang to zinga chon ani hi en ton tlak ber ania chumi team kai roi thei tur chon in he muna hen kaluta Ronaldo wang chu he mun kwan kani thu ka soi to wa chu chu thudik ania thudik ani reng bokang ti in asoi Arsenal team nampo pre-season tour na in ankhel chhomeka AC Milan an hne zo nu khan Arsenal winger Reece Nelson chon thuthar aron neya Kai Havertz chungchanga angai dan aron soi Kai Havertz kan hriatlan ang khanin pre-season tour an nei ma hianin asekzia aron pholang ani kha hemi hi Reece Nelson chon ron soi zui ngalin Kai Havertz tun ma zongain achak to khop maya chak kan hanti khan strength kan hanti ang chi kha anei thato hle ani a body po aron siam thato khop maya ka ngai dan tlang takin soita ila ani hi German halka nin ka sheber mai halka pinang chi che tu na hian aneya team tan atang phai pha angem ti ero ka soi thiam lo tin asoi ngei om vere khop mai Arsenal team tana lo in lan to train Jeremy point to thar aron neya Arsenal team mamo pernia ashriat aron soi Arsenal team tana lo in lan to train Jeremy chuan tuntin huna hian Mikel Arteta hian ahna athok tha khop maya chuti rolling kai ka ngai dan le ka be sei tlang takin han soita ila tuntin huna chon Arsenal in kot satana anmamo chu Cesc Fabregas in kai chuan ka hria Arteta noi hian an semi alova trophy ro an choi theilo la hi thil poi tak anne Cesc Fabregas hian han en kol ta se he team hi hlotlin na achan pui thei ngei karinga Arteta noya thaviu ma se Fabregas noi hian an that zwal ngei karing ti hin asoi Steve Nicol point to thar aron neya football pandit na thokmek Nicol chon ESPN lamin ankom na
Lionel Messi chu Major League Soccer All-Star team a ain lan du lo chungchanga angai dan aron soi Steve Nicholson hei hi thil trul lo tak ania Messi hi han threm na chan tur po aum lovin ka hria All-Star kan han ti ang chi te hi chu game trul lo tak le extra game kan ti league mai pialama in khel trul lo tak om ve ang mai chau ania chumia ain lan du lo chu Messi chunga hianin an truan tawak maya hei hi thil trul lo tak ani ka ngai dan tlang takin han soita ila basketball ang maya all-star football a an khel thin hi chu za kai chon kapom ve lova football hlutna tikiam tu ni maya kai chuan ka ngai basketball a te chon all-star chu lo khel tamai mai se thil om ania football a le zel an keng nu thi chu thil trul lo tak ani Messi lama kai chon ka tang tlata Messi hian he ingel na a khel du lo po hi ka hriat thiam puya mitam tak po hian an hriat thiam pui nge ka be seitin asoi Chelsea lampo inral chuabel tumin tran an la chho zela nizan lama khan Leicester City tonga an senglo Dewsbury Hall chu hral an tum thu puan anne kumsang ni somni pali somni panga season a Leicester City tonga Chelsea an senglo Dewsbury Hall hi player chetak chuni lem lo ma se Chelsea squad tamlu tuka hian atan mun aum lo ni hin alanga tundin muna Fulham lam chon senglo tumin tran an la meka anin dor lo tin mai te po arinom ni hin alang bok Fulham lam hian tundin muna Dewsbury Hall hi lonin ho antum ni hin alanga angeta senglo theina dan om turin in rempui antum ni hin alang bok Dewsbury Hall hian tundin muna Chelsea a hian kumsang ni somni pakwa thleng dai contract ala nei ani Liverpool lampo Konate laka anla beidong lo diin alanga ni sana makhan Konate hi contract har ziapui antum thu tarlan anile ta kan hriat tan theu angkang Konate hi Liverpool lam hian trum thum vel zet chu contract har ziapui tumin tran anlo la towa mase an hlo cham fai vek ani Konate hian mediaten ankom na contract Liverpool in an offer chu alom lo thu le contract hara chuanin lo apun bel lem lo wangin alom lo thu alo soi towa Real Madrid pan mai a hre lo thu te po alo soi to Liverpool lam hian contract har an offer a hian lo thanem tak pek anin huam lo chang Konate hian a hnol le tho arin oma Real Madrid in an lo hel ve mek bok nen alu mai te po arinom chho tran to hle TBR football lamin atarlan danin Eberici eze point ni jang khan thu thar aron neya Arsenal team chu zom a hrelo a ang chho tran ta hle TBR football lam hian atarlan dan chuanin Eberici eze hian a thian hnai takne na Arsenal zom a chak thu a hril niin alanga hemi chungchang hi nizan lama khan TBR ba ka football transfer news trend khat te point antar lang anne Eberici eze hian Arsenal team zom a chak niin alanga anin senglu thut te po arinom chho tran to hle ESPN Brazil News namten antarlan dana Real Madrid lampoin an forward Endrick cha chuatir an poiti lo thu an soi chiang ta nge ya season tharlo tura mun achan tam don chuan lo awangin bench a thut tir reng ai chuan ma ason theina turin a inkhel tamna tur tlap ne na lo na chuatir an tum thu puan anni kan hriat lana khan Endrick hi kumno pangte ala niya pu ani to thung tundin huna Endrick Premier League lam atang point som tu a munual turangai aniya season thara an machopa atel to lo boxia chuan transfer kongka in hongmeka ani hi achu arinom tahle Ruben Amorim pon mediaten an komna season tharlo turatana andin muntur arindan an zona chu aron changa Ruben Amorim chon season tharlo tura hian champion kan la tum chi don lova Champions League qualify pha kairo kan tum don anne niam taka season niam ta kan oma sang tak han be se ngal thu thi chu kan than thil thei ala nilawa tum te chu kan tum thawang a mai ro chu kan goal ber chu UEFA Champions League khel phak china phak ania chumi chu kan tum phot anga ma kan son chho zel don anne hun rei lo te chungin he team ro pui taka kanin khai chuak nge yang tin asoi kan be sei pui hlomemle Liverpool midfielder Harvey Elliott point to thar aron nei vele ta England under 21 team an champion truma best player a than Harvey Elliott hian
tun nai loka han chua dilna a thelut ni in alanga hemi chungchang hi Harvey Elliot chan ron sei le ta yin katan chon thutluk na siam hi thil har satak anni ka kumte po au pachho ve se la khelna mun chang lawa helai muna ka reng chuan malam hun hi aeng don lova athim don anni chuwang chung ka malam hun ka siam that theina turin Liverpool hi chosan mai kapoi tilawa club ho tu tenen inbiak na kan nei anga chuta chung katan mun tha jok don lo ani chuan chu mai poi ka tilove ti in Harvey Elliot chuan asoi Elliot hi tun din huna West Ham United nen soizom anni mek bok goal lamin atarlan danin Chelsea lampoi ni pui transfer kongka in hong meka Jarrell Hato chu senglu nge antum ni hin alanga aman atan pau million somnga pahni velpo the chu antum thuni jang khan tarlan anne hemi chungchang hi news rin tlak tak nin an tar lang towa Chelsea lam hen Jarrell Hato hi ansenglu mai tepo arinom Hato hi tun din mona Ajax tan a khel meka kumno pangte ni chungin an player poimo ani der to anne transfer kongka ain hontir lama po khan Chelsea lam hen senglu an lo tum towa anin dorna akal tluang lawa transfer kongka in hong meka hian senglu nge ero antum thu tun haya khan anron soile ta team tok lemin atarlan danin Erling Haaland po Barcelona lama engtika emochon akal arinom hle tun nai loka han team tok lemin antarlan danin mediaten ankom na Erling Haaland hian Barcelona tana khelchu aswang to athin ani thu asoya Barca tan trum khatal lain lan ve atum ngei thu asoi ni hin alang bok hetiang ani ta ga chan Manchester City tana khelmek gol khung thei tak mai Erling Haaland hi engtika emachon Barcelona lama hen kan lamu mai tepo arinom team tok lam vekin atarlan danin Liverpool lampo transfer kongka in hongmeka in senglu bel annatum zel ni hin alanga team tok hian atarlan danin Liverpool hian League 1 attacker thazet mai Malik Fofana chu senglu antum thu puan ania aman atan hen euro makta doi somnga velpo the chu antum ni hin alang bok Malik Fofana hian du tu anei thahnem khop maya league rang tain du tu anei nuala Premier League lam atang point Chelsea le Arsenal lam te point anlo hel towa tundin mona Liverpool chan senglu andu thu anron sei vele ta team tok lam hian antarlan danin United lampo Javi Guerra chungchanga ma anson zel ni hin alanga tongka in anin rem felto ni te point ni jang khan antar lang Guerra hi Valencia team tana khelmek ania contract har an offer chu anol towa achuange arinom to Valencia lampo hian hral thei ani lai chuatir antum ve boka United team lam hian ansenglu mai arinom tundin huna Javi Guerra hlutna hi euro makta doi somni vel ni turangai anne Arsenal lampoin mitharni jangkhan anseng lut vele ta nipui transfer kongka in hongmeka sum an mangnem ta angreng khop mai Arsenal lam hian ni zan nama khan Valencia train Christian Mosquera chu anseng lu feltak thu an puanga aman atan euro makta doi sompanga an sen thu puangin hun rei tak dai an hne na cham tur contract an zia pui thu an sei bok Christian Mosquera hi Valencia Academy tanga inzir chuak ania kumsom pani mi chau ani line he team tan hian Academy lama a khel tran to ani senior team tan hian kumsang ni somni pani tangkhan a in lan tranna a debut match Copa del Rey a khelin hemi tuma hin kumsom pasari chawa upa ania hemi nu lok rei lo te a Sevilla nen gol khat ve ve a anin hne tok trumin La Liga lama a debut match a khele bok Sangni somni pathum somni bali season a phaichon an player poimo ani chho towa La Liga lama hian game somthum pasari te meu mai a khel theya an player poimo tak ani der to tinani chu tundin huna hen Christian Mosquera hi Spain under 21 team tan ain lan meka under 15 lama tepo aloin lan to ani tin Olympic Games Paris a nei zo taka khan Spain team tan ain lanna tundin muna Colombia rama piang hi Spain team tan in lan thei turin hun tha anei mek ani chutiang khopa theina nei chu Arsenal team hian an seng lut ta ani ESPN lamin atarlan danin Jack Grealish point thothar aneya komsomni pakwa upa hi Napoli lama akal mai arinom ESPN lam hian atarlan danin
nipui transfer kongka in hong me ka Napoli lam hian in seng that an tum chho zela an squad po an thuam chak na sa to hle hemi tan hian Jack Grealish si senglo an tum do na Kevin De Bruyne ang bokin ani hi City tangin an senglo mai arinom Tottenham Hotspur lam point thu thar an neya TBR football lamin atarlan danin United atangin Kobe Maino chu senglo an tum thu puan anne Kobe Maino hitun din muna United lam hian contract har sign pui tumin tran an lame ka an indoor lo tling theilo anne hemi wang hen man to taka shal thei ani la yin United lam hian chuatir an poi tilova Maino hian United tana khel chunzom la du ma se contract har aziak du miaw lova United hian chuatir an tumta a ang le Tottenham Hotspur lam an ron rang boxia an senglu mai tepo arinom Argentine forward Barcelona team tana lo in lanto Sergio Aguero chan thu thar aron neya Cristiano Ronaldo chu trumdang ang bokin aron chang le ta zau mai Sergio Aguero chuan Cristiano Ronaldo hian tun hnaya Saudi Pro League hi khovela top 5 league a atel to tin asoya hei hi ke chu ka ngai dan ani ve chi lo anne Saudi Pro League hian ma ason na sakhop maya Ronaldo an hemun apan nuwa Saudi Pro League in ma ason je hi ke point mitin kalo muwa ro puipo katin na po athok thale amai ro chu top 5 league ka aumti hi chu kapom zong ani ve lem lawa hun rei deuh te po han ngak ila tun din muna chon an league ken ngai event a hloin asang view maya top 5 a chun aumin thrachi lo ma ila asan chu an sang view mai amai ro chu heli khi consistent takin akal nge kal lauti han thlir phot ila adai rei angem player thate hi anom zui reng du angem ti te po han thlir le phot ila chumi huna chon heli khi top 5 fa om le om lo chu kan soi le chawang ti hin asoi Arsenal team tana lo in lan to thren maran samak point thu thar aron neya nizan lama khan ani hian Ballon d'Or dong tura arin aron soi vele ta mitam tak be se lo ani chon aron ring tlat mai Marawan samak chon ke ka ngai dana chon Ballon d'Or hi Achraf Hakimi an adon karenga adon phu tak po ni in kai chuan ka hria han thlir ta wangwang ila Paris Saint-Germain no moi an choi thei nan hian ani hi atho hlong ber ani ya he choi mone don phu ber po ani hi ani nge ye point hi mu mal tak le fel takin han kaltir ta ila Achraf Hakimi aya don phu anom lo ti hin asoi Manchester United team tana lo in lan to Mexican captain tepo lo ni to Javier Hernandez suni zan lama khan poisa choi tir ani thu puan anne Javier Hernandez si kan hriat lanangin tun hnaya TikTok kaltlangin thil ngei om tak mai aron posa kumsom thum pasari mi hian mei che te chu aron da hnuai ang reng khop maya hemi wang hian ni san lama khan sum choi tir ani ya achung chang hi ngai to alani do ni te point soi aum bok Liverpool team tana lo in lan to thin Roberto Firmino po ni zan lama khan thu thar aron neya Saudi Pro League apan no be sei phak lo mai Roberto Firmino hian Qatar lam apan vele ta anne Roberto Firmino hi kan hriat tan theu ang khanin Liverpool achua san nuwa Saudi Pro League ka Al Ali lama akala be sei ro aphak zui talo anne season liam ta khanin Saudi Pro League ka season chonu lama an team tana inland tour an register zinga po atel to lava season ato brualhin Al-Sad lamin an senglo thu an puang zui ta anne Al-Sad hian kumni dai contract an zepui thu an soibok Football pandit na thok mek tin The Telegraph lama an journalist lar tak mai met lo point ni zang khan thu thar aron neya Chelsea chon Xavi Simon chu an senglu ngei arin thu aron soi medlo chon ani hi ka hrechiang ma kanin biak na chuan Xavi Simon hian Chelsea zom adu thu min hrila achung ko te point Chelsea zom tur hian thutluk na an siam towa Xavi Simon le achung te hian Chelsea zom turin in rem na an nei vek to anne chu wang chon transfer kongka in hong me ka Chelsea lam hian ani hi an du tak tak chon an senglu thei do na Chelsea lama hian ani hi kan mu ngei po karinge tin asoi tun hnaya Xavi Simon hian Premier League pan achak thu alo soi towa tin amadu tu Bayern Munich chu anol thu te po alo soi to Chelsea lam an ron rivata
Fabrizio Romano point atar lang towa tin medlo point hetianga aron soita ka chuan rol thar maba keng tak nei Xavi Simon hi Chelsea lama kan mu ngei arinom Peter Crouch and John Obi Mikel akum na Chelsea team tana akhella ya balak le Solomon Kalute anin ti thinrem chungchanga azo na chu aron chang John Obi Mikel chuan khati hun lai khang kan team kha kan tha ma mitam takin Chelsea thatwang lai tak anti po hi achiang hle ani training na po hang kan ti tak ma tun lai player tenen hi chon in thlau to tak ani balak le Solomon Kalute kha anin horan lava amai ro chu field chung khan athaber ni tumin thei top an chua chutiang chu midang po kan ni vek ani training kan nei na kha han clear le ta ila anin sual chan tak kha chu Michael Balak khan ball akhal pheya Solomon Kalu hian thlok deuh chung hian ani hi aron to tlutop maya training na ta na tia chungkha khachu ative ma deuh bok ani balak chung ke hi balak kani tin asaya Solomon Kalu point ke po Kalu kani ve thotin achang le ta anin sual zui tamai kha ani hi chuti rolin ain khel tak taka ero team thatak ero kan ni le zel thung ani chu kan team kan that na lai tak ani hi training na po ti tak na nun kan nei reng ani ti in John Obi Mikel chuan asoi football pandit na thong mai re par point thothar aron nei ya Arsenal team chon jo paline chu senglut lo tura adu thu asoi re chung ka ngai dan tlang takin han soita ila jo paline hi player thatak chuni ma se bayanin andu to lo anchor thadu lo mai kha ani ya tun din hona aman na tan paw million somli pasari an phuta hei hi chu anti ve deuh ma ani paw million somli pasari hi aphu reng lova Arsenal lam hian hetianga sum khoral hi anti lo ngei po karing bok han clear wang ta ila tun din hona Arsenal team hi alaya chun an thatok ma midang senglo po an mamo to lo ani paw million som vel chau chuni ta se an team backup thei turin ani hi a che chuang me lova paw million somli pasari ero chuan senglo tul na ka hrelo ti in asoi Wesley Sneijder pon tun hnai maya khan thu thar aron neya kumsang ni soma an team din mun a mudan aron soi Sneijder chong ke ka ngai dan na chuan Jose Mourinho hi khovela coach Traber ani ya engtik lai point ani reng do na tu na po ala ni reng ani kumsang ni soma min champion puite kha han clear le ta ila ani hi paro puitak ani ti achiang hle khati hun lai khan team thatak tak an oma keni kha athaber kan nilawa chuti chungchuan min champion pui thei ani khan be seina engtik lai point anei renga atop lava a thei top achua zel ani hi kaza ma hroi tu thatak ani tin asoi zui bok Crystal Palace lam point ni zan lama khan give me spot lamin atarlan dana an defender ma gai chu chotir an phal thu puan anita aman atan paw million somnga velero an phut thu an soi thong tun din huna ma gai hiang kum khat dai chau Crystal Palace sign contract anei towa a contract atop ma man to taka shal thei ani lai hian Palace lam hian shal an phal thu an soita ane gai hiang contract thar ziabel atum lo ni in alanga hei hi tlap dang tan thil lomom tak ni tu rangai ane gai hi tun din hmana Liverpool chan senglo tumin tran an la meka paw million somli pangain an dor towa anin dor hlotling angem ti chu kan clear ho chho mek ane football coach na lo chel to tuna football pandit na thok mek Phil Hopoi ni zan lama khan Victor Gyökeres chungchanga angai dan aron soya Victor Gyökeres chu football azin konga a professional lo hle thu asoi Phil Ho chuan han clear ta wang ula Victor Gyökeres in professionalism kan hanti angchi football ina akentel infiam na thleng poina niang chu tiang chu anei tam lo khop maya tun din huna Sporting Lisbon chuasan adu dana akhosak dan te hi amoi lo hle ani na tak han clear ta ila football player thatak ani ya ma se ama lo choi lian tu team hetianga ati hi chu thil thalo tak ani footballer kan hanti angchi te hi chon contract an sign veka chumi a chon dan awm ve thlap bok ani tlapin chu an phal lo miu chan chu lui han tum tlat te training han zom du lo kan hanti angchi te tin tlap ho tu te han hnial vak te hi a professional lo khop maya
chu tiang chu Victoria Keresin tun din muna ativek ani hi professional lo lein ke chuan ka ria a akal le zena turai ro du sakna ka hlana hetiang hi chon che to lo se ka du hle ti hin asoi Chelsea lampoi ni jang khan thu thar an ron nei vele ta mi thar an seng nu tur thu puan anne Chelsea lam hian ni jana khan palace atangin Jesse Derry chu an seng nu tur thu puan ani ya kumsom pare to pa seng nu tur hen engkim antifel to anne English winger thazet mai hi Europe club lian ten seng nu tumin tran an la me ka Chelsea baga club lian dang pariat velin an helmek ni in alang bok chuti rualin medical test hi voina anei tur thu an ti chianga Chelsea lam hian ani hi an seng nu thuai don ani chu Real Madrid lampoin Rodrigo man atana an phut za chu an ron soi tange nge ya ni zan lama khan London Evening News in an tardan dan chuan Los Blancos lam hian an forward hi pau million somsari pasaria shal an phal thu an soi amadu tu te tan hei hi thulo mom tak ni turangai ani Manchester United in senglo tuma an helmek Douglas Luiz po Premier League ka akal don ti achiang thokhata agent chu England rama mu ani towa Douglas Luiz po hin Premier League ka kir adu thu asoi tom bok Douglas Luiz tu na changrei lote a Premier League ka kan mudon ta ani India football boy series ya kan thretlang theu anga tundin mona coach roi tur anjong chhomek zela chumi tan chon thlit film te po an nei to anni an thlit film ma khanin Barcelona team te po hlotling takalo kai hroi to tu Xavi Hernandez sa ming chu alang ve lol maya hei hian mitam tak makti a hlo nge ani kha Times of India lamin atarlan dana hei hi fake news ani lem lova Xavi hian India team enkol turin dilna thelu zinga atel venge ti an puang chiang ta anni amai ro chu Indian Football Federation's lam hian Xavi dilna hi an hnol ta thunga mason an tum lo nge mani an tarlan dana hi chuan tan Xavi hian hlo aput sang lu tuk niin an tar danga AIFF lam chun a hlo phu tang hi pek thei anin rin lo thu an soya Xavi dilna hi an pom sak lo thu an puang ta anni tundin muna hian India team enkol tur hian Stephen Constantine mai baka Khalid Jamil baka Stephen Tarkovic teming Arilian Berra anni pathum hi an thli fi ma atuem ber hian India team anen kol don ta ane ola khati chin hatun tromatan ni mai se clear to te channel min ngai lut saka inchunga lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe lom han tan min han lak phu yu la thungai nom jok te nen mu chhole zel kan tum don ne